Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Barongan Bocil. Wih, ada Mas Beril. Halo Mas Beril. Terus ada Mas Riko. Terus ada Arhen. Dan ada Dek Jihun. Wih, Dek Jihun memakai barongan apa ya? Wah, barongan Devil guys. Devilnya kecil. Devilnya warna apa Mas Jihun? Devilnya warna apa? Hijau. Ireng kemulai bah. Terus ada Arhen. Halo Arhen. Arhen memakai barongan apa ya? Barongan apa Hen? Macan. Terus Mas Riko. Mas Riko ini memakai barongan apa Mas? Wah, barongan macan. Macannya warna apa Mas? Wah, lorek apa iki? Medeni apa ora iki? Ora? Wah, medeni ya re. Terus ada Mas Beril. Mas Beril memakai wah, barongan macan. Yo dipakai dulu. Siapa yang pakai dulu? Yo satu-satu. Ayo Jihun dulu. Ayo Hun. Sing apik Devile. Yo, wes yo, Dek Jihun duduk. Yo, sekarang Mas Riko. Wih, waduh. Bangsane para ini metu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonanmu kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadeke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sak tengahing atas. Joget toh Mas Riko joget toh, wih Mas. Yo, sekarang Mas Beril. Wah, Mas Beril memakai celana apa itu Mas? Wah, celana barongan. Wih. Ayo Mas Beril, wah Mas Beril iki alus sok guys. Duh, udah? Oh, duduk. Ya, sekarang Arhen memakai Ayo naik barongan. Ayo pakai barongan dulu. Benengan. Barongan kok mau permenah le. Ayo. Yo, saiki dipakai bertiga yo, Mas. Yo bareng-bareng yo. Arhen ikut gak? Ayo, Hen.
Wes yo duduk. Ayo Dek Jihun, sekarang memakai bentengan Hun. Yo pakai benteng Hun. Akan kok mangan perman weh. Wih, bentengnya. Yo, atraksi Dek Jihun. Kabar kode dumateng para pamirsa, kejawi saking para pamirsa ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring keramik panggenanipun Kanjeng Rabi Sumeng nggih. Lumebet wonten area Yo Dek Jihun duduk. Yo Mas Riko gue berungan apa Mas? Iki Depil, apa iki berungan Arhan? Depil, gue Depil, Dek Jihun. Yo Mas Riko gue Depil. Ayo, calot. Tidak. Ya po, ngetik-ngetik Mbak Irma ta po? Yo Mas Riko duduk. Yo saiki Arhan. Ayo Han. Oh ijek mangan permen. Yo Mas Beril gue apa Mas? Macaneh. Yo. Ayo gak apa-apa. Karena tak jalur nah iku nek ora gelem main. Kok ben gak ngene kok malah. Ayo Mas Beril. Wah, ki keselen iki. Wah, keselen kok. Wah, iki ya turu iki. Walah turu kabeh. Ayo Mas Beril. Ngetikannya Mas lah. Macane putih. Joget tuh Mas Biril, gue celana berungan nak ya, ayo joget Mas. Yo Mas yo duduk Mas Biril. Ayo Arhan. Arhan mau pakai apa Arhan? Ayo Arhan. Ayo Arhan, berdiri. Ayo melu enggak? Oh, enggak are. Ayo Dek Jihun. Oke, guys. Oke, guys. Jadi aku sih dapat nambah ini. Jangan lupa